Čija semenke spadaju u najzdraviju hranu na svetu. Nutricionisti ih nazivaju super hranom. U njihovom sastavu se nalazi obilje nutrijenata koji su neizostavni za zdravo funkcionisanje ljudskog organizma. Njihova najveća vrlina leži upravo u tome što su tako bogate nutrijentima, a sadrže zanemarljivo mali broj kalorija. To je i razlog što su semenke čija neizostavni deo dijeta za mršavljenje. Koristi ih svako ko pazi na svoje zdravlje, pa tako i naš teniser Novak Đoković. U ovom videu saznaćete da je kombinacija čija seme i jogurt za mršavljenje izuzetno delotvorna. Govorit ćemo o raznim drugim benefitima za zdravlje, kao što je uticaj semenki čija na rad srca, mozga i stomaka. A čekaju vas i odlični, ukusni recepti za čija pudinge i ovsene kaše. Pa da krenemo. Šta su čija semenke? Da li ste znali da je čija seme srodno žalfiji? Da, ove semenke crne, bele i smeđe boje potiču iz porodice žalfija pod nazivom Salvia hispanica. Dolazi sa područja Južne Amerike, raste u tropskim i suptropskim predelima. Jednogodišnja je cvetnica, spada u zeljaste biljke sa naspravno postavljenim listovima. Pre više od 1000 godina čija semenke su koristile Maje i Asteci, koji su veoma brzo prepoznali njihovu delotvornost. Verovali su da svakodnevno konzumiranje ove biljke daje snagu i energiju telu. Tako sam naziv čija znači snaga na drevnom majanskom jeziku. Sadrže li čija semenke kalorije i kakav je njihov nutritivni sastav? U 28 grama čija semena nalazimo 138 kalorija, 11 grama vlakana, 4 grama proteina, 9 grama masti, od kojih je 5 grama omega-3 masne kiseline. A jeste li znali koliko su korisne čija semenke za zdravlje? One podmiruju 18% dnevnih potreba za kalcijumom. Imaju čak 6 puta više kalcijuma od mleka. 30% dnevnih potreba za manganom, 30% dnevnih potreba za magnezijumom, 27% dnevnih potreba za fosforom. Bogate su i gvožđem. 28 grama čija semenki sadrži 2,1 mg gvožđa. Dakle, čija semena imaju 3 puta više gvožđa od spanaća. U manjim količinama sadrže cink, vitamin B1, B2, B3, potasijum. 28 grama predstavlja otprilike 2 pune supene kašike. Također treba uzeti u obzir da kalorije koje čine vlakna ne ostaju u organizmu nego samo prođu kroz njega. Kada se to oduzme, 2 kašike čija semena sadrže svega 100 kalorija. Najbolje od svega je to što se čija koja se može naći kod nas na tržištu organski uzgaja. Bar kod nas se u slobodnoj prodaji ne nalazi GMO čija seme. Čija semenke i jogurt za mršavljenje. Recept. Ovaj ukusan i zdrav recept predstavlja izvrstan izbor za doručak. Biće vam potrebno 2 kašike čija semenki koje ćete potopiti u 100 ml jogurta ili kefira. Sve dobro promešajte i pustite da odstoji. Ovako napravljen recept možete pojesti odmah, ali ako želite da dobijete želatinastu strukturu, ostavite neka sve odstoji 20 minuta pa i duže. Jedite čija semenke u jogurtu svako jutro i ubrzat ćete probavu. Imaćete energije za ceo dan. Čija seme i jogurt za zdravlje se mogu jesti samo sa ova 2 sastojka. Ali ako želite da napravite još ukusniji i zdraviji doručak, dodajte čiji i jogurtu bobičasto voće, urme, malo meda. Možete unutra ubaciti celu bananu iseckanu na kolutove. Ako pak želite hladnu užinu, ovu smesu možete ostaviti u frižideru na par sati. Tada će tekstura postati sasvim želatinasta, pa ćete imati osjećaj kao da jedete voćni puding. Kako se koristi čija seme za mršavljenje? Nutricionisti smatraju da čija može pomoći smanjenju obima struka. Evo kako. Kao što smo već malo pre pomenuli,
Čija sadrži 11 grama vlakana na 28 grama ili 2 supene kašike, što je optimalan dnevni unos. Vlakna funkcionišu tako što čiste organizam, sakupljaju višak vode i izbacuju je kroz stolicu. Tako će vam čija pomoći da izbacite višak vode, što je jedna od bitnijih stvari u mršavljenju. Naučna istraživanja su potvrdila da konzumiranje čije u doručku dovodi do dužeg osjećaja sitosti. Verovatno je u pitanju njena želatinasta tekstura zbog koje imamo osjećaj da nam je želudac puniji, a zapravo smo uneli vrlo malo kalorija. Osnovni recept za mršavljenje sa čija semenkama jeste da 2 kašike čije prelijete vodom. Ostavite minimum 20 minuta da odstoje i pustite svoju sluz. Za bolji ukus isecite 1 kolut limuna. Dobit ćete kiselkasti čija puding. Naravno, ono na šta treba da obratite pažnju nije samo mršavljenje i brojanje kalorija, nego i vežbanje. Mršavljenje je moguće uz dijetu i vežbu, a dijeta sa čija semenkama će vam zasigurno pružiti dovoljno nutrijenata za zdravo mršavljenje. Recimo još i to da Hrono ishrana dosta koristi čija semenke u svojim receptima. Tako ćete ih pronaći u pudinzima, rižotu, mafinima, Hrono hlebovima. Na puno načina možete da koristite semenke čija. Za šta su sve dobre čija semenke? Dobre su generalno za očuvanje jakog imunog sistema jer su pune antioksidanasa. Imaju i dosta proteina. Većina ugljenih hidrata dolazi iz vlakana koja se ne zadržavaju u telu. Stoga predstavljaju odličan izbor i za keto dijetu i sve one koje žele da povećaju unos proteina, a smanje unos ugljenih hidrata. U njihovom sastavu se nalazi dosta omega-3 masnih kiselina, zbog čega se smatraju odličnim za zdravlje srca. Za pravilan rad srca je od izuzetne važnosti i magnezijum, kojeg u čiji ima u dovoljnim količinama. Pored toga, omega-3 masne kiseline utiču i na zdravlje mozga. Zato su Maje i verovale da čije semenke daju snagu. Redovno konzumiranje ovih semenki može poboljšati koncentraciju i dati energiju telu. U njima ima više zdravih omega-3 masnoća nego u ribi. Količine kalcijuma su bitne za zdravlje kostiju. Već smo spomenuli da u 28 grama čija semenki ima 6 puta više kalcijuma nego u mleku. Pritom, mleko ima dosta holesterola, dok sa čijom nema nikakvih nuspojava. Ukoliko patite od visokog nivoa šećera u krvi, čija semenke su prava stvar za vas. One stabilizuju nivo šećera i zato se preporučuju dijabetičarima, kao i osobama sa insulinskom rezistencijom. Čija seme i kefir za doručak. Ovo je jednostavan recept za doručak. Trebat će vam 2 decilitra kefira ili jogurta, 1 kašika čija semenki, 1 kašičica mlevenog lanenog semena, 2 kašike organskih ovsenih pahuljica, 1 šaka bobičastog voća, kašičica meda. Možete dodati i bananu seckanu na kolutove, u nedostatku drugog voća. Postupak pripreme je jednostavan. Najpre promešajte čija i laneno seme i ovsene pahuljice u kefiru. Nakon 15 minuta dodaje se bobičasto voće ili banana. Na samom kraju dodajete med. Ukoliko nemate kefir, koristite jogurt. Ako vam treba više energije tokom dana i želite da pojedete doručak koji vas duže drži sitim, dodajte u recept kašiku sirovog semena suncokreta, pola kašike golice i kašiku badema. Recept za čija puding. Čija puding je zdrava i izuzetno ukusna poslastica koja se brzinski pravi. U 2 decilitra pirinčanog mleka ili mleka po izboru dodajte 2 urme i sve to izblendajte. Potom dodajte 2 kašike čije. Ostavite neka odstoji 20 minuta do sat vremena kako biste dobili strukturu pudinga. Potom samo naseckajte voće po želji. Najukusnije je kad se doda malo citrusnog voća, banana ili bobica. Laneno seme ili čija. Možda se pitate da li je bolje koristiti čija semenke ili mleveni lan. Šta ima više nutrijenata? Odgovor je da je ove dve namirnice najbolje kombinovati. Tako dobijate jednu vitaminsku bombu. Obe vrste semenki predstavljaju izvor omega-3,
te tako sigurno obezbeđuju te dnevne potrebe za njima. Laneno seme ima i E vitamina, ali mnogo više kalorija od čije. Zato čiju možete koristiti u većim količinama nego lan. Kako se čuva čija seme i koji je njihov rok trajanja? Čija semenke mogu trajati dosta dugo. Sve što je potrebno jeste da ih čuvate na hladnom i mračnom mestu. Najbolje je da to bude kuhinjski ormarić. Čuvajte ih u staklenoj ili plastičnoj teglici. Ne bismo preporučili čuvanje u frižideru zbog vlage koja ih može omekšati. To se neće desiti ako je poklopac dobro zatvoren. Ako sve to uradite kako treba, čija semenke ćete moći koristiti čak godinu dana. Svrstavaju se u namirnice sa najdužim rokom trajanja. Čija semenke iskustva? Na forumima i grupama na Facebooku uvek se može pročitati po neki novi pozitivan komentar o čija semenkama. Mi se svakako ovome pridružujemo, jer su stvarno izuzetne. Jedina zamjerka na njih je što im je cena nešto viša u odnosu na laneno seme. Razlog tome je što se semenke čije ne uzgajaju na našem podneblju. Čija semenke nuspojave? Nisu poznate ozbiljne nuspojave koje možete imati sa čijom. Jedino na šta treba da obraćate pažnju jeste da ne pojedete više od 2 kašike dnevno. U suprotno mogu uzrokovati nadimanje, pa čak i dijareju. Mogu ih jesti i deca i trudnice. Deci se mogu davati kada pređu na čvrstu hranu, ali naravno u mnogo manjim količinama. Jedna manja kašičica je dovoljna. Organske čija semenke. Cena. Kako je skoro sva čija koja se prodaje organska, ne morate odvajati više novca za skuplje brendove. Možete kupiti rinfuzno. 100 grama košta oko 60 dinara. U ponudi su u svakoj bolje opremljenoj prodavnici zdrave hrane. U DM-u i većim prodajnim lancima kao što je Mercator ili Ideja možete naći skuplja pakovanja. Tu jedno pakovanje od 200 grama može koštati i do 400 dinara. Dragi prijatelji, to bi bilo sve za danas. Ako ste na ovom snimku dobili neke zanimljive informacije o tome kako smršati, preporučujemo vam da kliknete na naš kanal i vidite celu playlistu sa snimcima o zdravom mršavljenju. Više recepata sa čija semenkama imate u opisu ispod ovog videa, kao i na našem sajtu. Pozdrav!